ikaze nanone inshuti bakundwa mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu byo bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Ndagarutse uyu mwanya kugira ngo tuganire ku makuru arimo gucaracara no mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mikino nyine nimwe tugiye kuba twibanda muri sport, ndetse twotingeye byo umugabo uyu w'umunyamakuru ukora kuri Rugaju aje kubavuga umwanda urimo hano mu makipe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko abasifuzi hagati y'ikipe ya Aprfc ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'amagambo akomeye akomeye cyane avuga ku cyerekeranye n'ikipe ya Aprfc nyine, avuga uburyo ikipe ya Aprfc risiga iyobowe yari itazahandaho ku ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'impinduka nyine icyo zije kumara mu ikipe ya Aprfc, ndetse n'ubutumwa bugenewe abakunzi ba Aprfc, dore yuko amakuru turimo gutohoza turimo tukishakisha neza, harimo haravugwa yuko ikipe ya Aprfc itanyuzwe na ekipe bafite, ndetse batanyuzwe n'amafaranga uburyo yashowemo, ndetse batanyuzwe n'abakinyi bari muri ekipe umusoro barimo gutanga, bashaka kuzashira muri uku kwezi kwa mbere, bashaka kuba bagura abandi bakinyi, ndetse Rugaju atanga ubutumwa bukomeye cyane ku banyamakuru ndetse n'abasivile batandukanye bari barimo biyegereza ekipe ya Aprfc, ndetse abasivile n'abanyamakuru batandukanye barimo bajya amafaranga mu ikipe ya Aprfc, barimo bakomeza kugenda binjira ekipe ababwira yuko byarangiye, ibyabo byaje kuba birangirira aho ngaho. Ubu ngubu kubona umusivile urongera kujya amafaranga mu kipe ya Aprfc bizaba bigoranye. Haje abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bari muri ekipe ya Aprfc, ubwo nyine n'ibintu byinshi birimo kuvugwa nyine kuri iyi saga, turaje kuba turi gusesengura no kuri Rwanda Media. Reka manze nkubwire yuko turimo kubana utari wakora subscribe, manze kuri subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu byo bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Niryo manga ryo kubana natwe mu buryo bwa buri munsi no mu buryo buhoraho nyine mu biganiro bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Ubwo rero kora subscribe, kore like, kore comment, kore na share, ndetse ukandi no kunsegera kugira ngo bigufashe kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi nta gutinda dushaka kugira ngo tubahereze amakuru yuzuye kandi ameze neza mu gihe gitoya, nta kujya muri byinshi, ahubwo reka tubahe ikaze muze dukomezanye mu makuru yacu avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda muri siporo muri rusange. Rero reka duherangaha bamanjiye Rugaju yamanjiye atubwira ku mukino waje kuba ku munsi w'ejo. Muzi neza yuko ikipe ya Aprfc yaje kuba ikina n'ikipe ya Viziyo, ariko ikipe ya Aprfc yaje kuba ihabwa penalite ebyiri zose nkuko twabigarutse mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ebyiri ariko zitari zimerita nyine, zitari penalite, ahubwo yimwa penalite ebyiri zari zikwiye kuba ari penalite. Ubwo rero ni ikibazo ngo gikomeje kugaragara mu basifuzi no mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeje kugenda bibira namba sibavera ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Aprfc, bitwaje yuko ariyo makipe makuru. Yego ngo nandi makipe atandukanye muri championnat ari kugenda yibwa gake, ariko by'umwihariko ya makipe niyakunzwe kugaragwaho ibyo bintu mu misifurire, bagenda bashigikira ko ariko ariyo makipe nyine ngakomeye no mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero bavuze yuko icyo kintu kigiye kwigwaho kandi nacyo gikwiye gukorwaho kugira ngo haze kuhabwa ubutabera mu kibuga, utsinda abimerita. Ubwo rero reka dutegereza impinduka nimba Fegwafa iri buze kuba yabikoraho iki kintu cy'abasifuzi kimaze iminsi kiyogoje hano mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bona yuko cyica umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ku makipe abiri hano mu gihugu cy'u Rwanda akomeye, ikipe ya Aprfc ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Rero twakomeje avuga kuri projet ikipe ya Aprfc yarahawe yo kugura abakinyi. Yari afite projet uyu mugabo Karasira Richard wari chairman wa ikipe ya Aprfc, ariko wamaze kuba yeguzwa nubwo bitaje kuba biba official. Rugaju yaje kuvuga yuko ikipe ya Aprfc igomba igiye kuba igarura igitinyiro, ndetse n'abantu bavuga kuyivuga uko bishakiye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano ku ma YouTube, igiye kugarura icyo gitinyiro, igiye kubikurikirana ikabyinjiramo neza ku buryo igitinyiro cy'ikipe ngigomba kuba cyagaruka, kubera yuko ngubona yuko harimo akajagari k'abanyamakuru ndetse n'abasivile bakomeza kugenda bashaka yeza ntonke muri ekipe.
yagarutse kuri recruitment zakozwe muri ino ekipe aho kugura aba bakinyi hari abanyamakuru namba abascout bagiye mu bihugu byo hanze ngo bari gushaka abakinyi bagenda bategera amatike y'indege bakajya kwibera mu buzima bwo busanzwe hanze ngo barimo gushaka abakinyi ba ekipe ariko byibuze biragaragara yuko ekipe abakinyi barebye abakinyi uburyo baguzwe n'umusaruro barimo gutanga babona amafaranga batanze bagereranya ekipe amafaranga bashoye ku bakinyi ku kipe Adiri yari afite ari abanyarwanda gusa umusaruro batangaga basanga abakinyi Adiri umusaruro yari afite umusaruro batangaga basanga ntaho uhuriye n'abanyamahanga barimo gutanga kandi barashoweho cyakoze amafaranga agera kuri miliyari ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ni analyze ndetse n'inama zikomeje kubera rakimihurura ku biro by'ikipe ya APR ndetse bigamije kureba uko bahindura hashakwa gukora impinduka muri ekipe ya APR ndetse no mu buyobozi nk'uko byagaragaye yuko team manager we yamaze kuba akugwa ndetse uwamusimbuye yaje kuba atangira inshingano ndetse na chairman muzi neza yuko biri mu nzira rwose hasigaye gutangwa itangazo official ku mbuga nkoranyambaga za APR ariko byarangiye rwose wo bita chairman wa ekipe ya APR nyine Karasira Jean we yamaze kuba asimburwa yamaze kuba akugwaho. Ubwo rero APR biravugwa ko ibintu birimo rwose ari ibintu by'akaterera nzamba aho abanyamakuru ndetse n'abasivile bo hanze bari bamaze kwinjira ekipe yari imaze kujya mu mboni bigaragara yuko itakiri y'abasirikare ahubwo yari imaze kwinjirwa cyane n'abasivile. Avuze rero ekipe y'APR ngo bagomba kwigarurira igitinyiro ndetse bakayigarurira icyubahiro yahoranye. Avuga ko mu kwezi kwa mbere bagomba kugaruka ku isoko ry'igura n'igurisha kugira ngo bahindure ekipe ndetse ikipe ibe yakomera. Aho yuko ikipe ya Sport kuko yagaruka abakire bayo barindwi barimo bamuvunyi Gacinya Sadate ndetse n'abandi benshi cyane bari muri ekipe bagarukanye ekipe niko bavuze ati ikipe ya APR igomba kugarukana abanyirayo abasirikare bakomeye cyane mu nzego z'igihugu hano cy'u Rwanda bayibitabiriye ndetse bari no mu nama zikomeye cyane zirimo gutegura projet nshya y'ikipe ya APR. Mbese aho uri hose uri umukunzi w'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse uri umukunzi w'ikipe ya APR mwitegura ku isaha yuko turaza kuba tubagezaho amakuru agaragaza impinduka zigiye kuba zigaragara hamwe ekipe ya APR Football Club. Rero birabasaba kuba hafi kugira ngo tuze kuba tubagezaho iza update zaba zigezweho muri ekipe ya APR dore yuko impinduka zo ziritezwe kuko harimo kubera aya masari kubera inama hari ya Kimihurura kuri biro ya APR. Rero impinduka zikomeje kuba mu ekipe ya APR mukomeze kuzakira kandi mwitegure yuko barimo gutegura ibintu byiza kandi barimo gutegura kubaka ekipe ikomeye nyuma y'uyu mukino bafite ku cyumweru azakina w'ikirane wa Rutsiro. Mwitegure imiriro iteye ubwoba nyuma yo kwezi kwa 12 barimo gukina na Rayon Sport. Mwitegure mu kwa mbere imiriro iteye ubwoba abakinyi bamwe barasezererwa abandi binjire. Ni gucyo bimeze, ni gucyo nyamukandagira yaje mu mahindura, ni gucyo byapanzwe rwose yuko abakinyi badashoye abakinyi bayipfiriye ubusa bakurira amafaranga ubusa mu ikipe ya APR bagiye kuba bareba uburyo bakumvikana n'ababahereza leta bakomeze ariko babona uko bingizamo abandi bashoboye kugira ngo barebe uburyo bahindura ekipe ikomeye cyane. Rero ndashimye mwese twabanye muri kiganiro turimo gukotinga amagambo umusesenguzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda Rugaju yarimo kugutangaza ariko tunabaha ndani nyine tuba twashakishije nyine nka Rwanda Media. Rero reka tubashimire mwese twabanye muri kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza.